dagi ai khoi na wer Oh, thank you. economic KUKI lah itu. Oh ya. Okay. Okay, take a look. Oh. Oh, 네. thank you. Good morning. Govt is serving to inauguration of dialysis unit CC. Date 8 August 2026. Place KUKI. bengkul ready mo bengkul ready mo hey Kanamite dunia itu sei diwi ngai ma umta nampi ma khwa dinga umchan phalauta hi jong le sei angai na tampi aumin aji chu ipidinga hichana hi chatlo waham aphatna aphatlo na sei dinga mudo tampi umjin Manipur Chief Minister Hemchanin kangpupi khosung ongvin lahi ga ve hi TV August 8 2026 ni hin Manipur Chief Minister Yumnam Hemchan Singin National Highway 2 Infal le Dimapur Lampia Free Movement om na dingai tu in ahungin hisitua hi communities ni ti chu kachana ga ho to KUKI ho chu alang tua akimu pi ngai hin hichidinga hi aphat sia National Highway 2 lamhlong Infal to Dimapur china buffer zone kheljama kanglatumbi mun namdilonga ukeng nehon aphat sia gari atinwa ahul jingnawa volunteers kisim ho makhan kho khu akimu pi ngai di ahin akimu pi got na chu ka chana ga makhan ho chu ananom to povin achina di lampi ho chu anating cha khewin analut sa to povin hi Yaning day have to yaning day have to BMT contractor to yaning day Manipur sarkar man paega smai tawji yaning day Mana smai na tawba khoi bicham puta hat ko to ma husi ko putat to yaning day No da kuki bicham chang to yaning day Yellow fruit ki bicham chang de yaning day Yaning day! Rai Manipur CM se tarino! Yaning day! Mana tori ma tobo todok se koi yaning day! Yan day! Parab day! We won! We won! We won! We won! We won! We won! Manipur CM ki tabak day! Manipur CM ki tabak ki day! Yaning day! Aduga koi ki placard tu wang na thangalo imperial na mubudu thangalo aur dobara mi asi yo asina lakpirba security waisanu myam se yalo phuru lakpirba myam se Manipur si akhoi ingthaba pame haibasi myam se na kholong si lauri bini aduba CM na chaliba khonjana se peace ki dama ta chalibra natra misami khaine ribra Manipur si thugai haina ma chaliba khonjana hepsi haijani mene aduna lakpirba myam ichlo myam yalo phuru myam ba harauba nungai phodok chabni anytime asiguma thabak si sumana laire hebo matamda myam cooperation piraga akoi iramda Manipur se akoi kandab yade ngase akoi myam thokli bse still now myam na thokli bse
이런데 머니푸르세 간세 이런데 머니푸르세 거의 예랑 푸르지 간세 해나 거의 돌아보니 머니푸르세 간먹이 머니푸르 간먹세 이런데 머니푸르 간먹세 CM기 레스폰시빌리티나 더브라 CM기 레스폰시빌리티네 아두부 호지 바보다 머니푸르 간먹이 wakal laitadana misami khainaba kuki ki thangboina invite tawdin masali adunga sege khogi asiba isra mitro asiba ki justice asidi hoji phawda Hichijohin kangpokpi khopi kangui henzo novin alampi hungna wachun gamgi phai muna chun sahilka a president le hlangki choi hausapu hauhulen kip gian le ahlangmi them khat chun ana lamdot uvin ana lemovin a he We are welcome to you. Warmly welcome to Thank you. you, thank you. For KUKI district. Thank you. Matam khagi mamangda tatuk tatsi jadrabasu. Ngasi dagi akoy na welcome to bagi lambi tuloy na mahangbi. Ngasi nungay na akoy na Ado, lambido. Community kudumaki loy hangsigo. No differences. hitia aman lampi lamthong ki hongdinga ase hi namipi tampi along hansa in county district khomi 10 tuchung UNC 10 economic blockade abol now counter blockade ki bol na jong hi hilai gam ki phai mun lai ta a hi alhang mi pi hon ko tu ten duty roster asiemu ajuiwa mi pi hi akho a duty hi anisima ki thla ki thajeng chu a hi win a hi le hilai duty jong chu ama seibanga gari hlading tin ta loading a hi le ipi khotena duty ki bol ta ding ham tin alhang mi tam zo chun ama thu seiji chun along hangwin hichi gong se helovin gamla a VV duty ball honjong DT ball ta loading chule ahlangin thlasia VV adinga sumkipe ho kisana pi ta loading in aseita vin ahin ko tu te chun sahilka president pa haukhulin kip gen thu se hi ko tu ten aki het pi poitin press release PR hin ball kiduvin ongki su theng kita vin hi kangui ko pi hongluna chu deputy CM nu nyamcha ki bian lam kainan saitu MLA haukhlet ki bian le kukin pi Manipur Sarils president thanglen ki bian le lenin hau kip zawnan kangui mi pi themkhat chun analiamuin hichijohin kangpu pi district hospital CHC agavilovin dialysis unit hondo na anayuin district hospital ading jong thil phabe anapin ahi hichijohin district council langa anachi in hilaimuna hin phaten analiamovin ama jong ho limin deputy CM nu nyamchale haukhlet saitu MLA pa jong ana ho limin hi both valley and hill purna saupat minerva matanga ikor Manipur asli saupat pa state ama haibadu oibadu bani honorable chief minister Manipur ki kampupi visit asida saruk jabiri ba ni oina panchararoy honorable MLA my colleagues aduga thagat chaba undok chari masi asi jamna maru oiba amadi kawba ngamroi chaba limit amani maramdi Manipur ki honorable chief minister Shri Yumnam Kimchana Kampopi district asida matam kuirabagi tungga lapiduna district asigi jawat thurang kaya ama paikhat kani haiduna praya riyamda pondopiramba amadi district asigi oina awat apa kaya marum yengsinduna thabak oina onthokani haiduna praya riyamda pondopiram kani haibasu ei
asa amani both valley and hill punna chawphatminarba matamda aikoi Manipur asli chawphatpa state ama haibadu oigadobani hingwina gadobani haibadi paujesu lettena mahakuna haibiri santi haibadu purappa namgani national highway haibasti ko nobody's property. This is national highway, nation's property nina. All the community na with security pun hairabudu aiso ajaba pulachani. Lambi hangukri mutaka aigi ikai kumnarabda bicaraba Srimati Pinamjan haire adugi mutakka lastly ekoi honorable CM na flag of Makti mutamlim ni haibadina asi lambi sida all communities are allowed to travel freely without any digital tax. Thank you. Tagasari Purumaku. Ade hanging was young day. Ado amta pula Hazel Roga Namudu Shakudi, Amgado Budo, Adukan Hira Magada, I listen again. Aduga Saga Biga Bugam to Hogabiro. Labiro. Who's up on Laure? I call it Toina what is Hanamane, Madam the Toiba conflictsina, Toiba the dead, Tokiba conflictsina. I call it Tungi generation, Hori Bangang Sinda. Achoba, Billy was a king, Koknaba. I call it very shortly. In Pal to Dimaku, bus, I call it Haba, Horage, and whatever the name I am Karikali. Highliba bus singado, Thadoriba bus singado, not for one community, for all community. For all community. At the same time, was it trust division like number trust your single with full security proof. Hajana security superiority, Aduga, one of the Stegi Kaku Pidagi, Impala Lani, Impala Airport, Gawadi Salani. Listen, Tara, Mata, 10,000, 10,500. Adugi Pasame Ambu, Line of Muyangas in the light, communication, Maban, something effort of Wabamamdo, like legislature group China, with a Tanarakanda, Madam Madihana, or a sea, Hydra, with a long way, and is long to Peru. National highway haibasti ko nobody's property. This is national highway, nation's property nina. All the community na with security pun hairabudu aiso ajaba pulachani. Masih yamna aluba yamna harap nangai juga. It is not only Infal to Mau. There should be Infal to Govt also, Infal to Chusanpur also, Infal to Jiribam also. Masida ayu handa. Koi si kana do masai honorable CM na Manipur na. No magi. So me punda chapa. In all respect, either in health, either in education, or either in any kind of development. Hichi ama ho thum ho lim na hi abon wa thil dang dang to sei tha wang wa hi asei thupi pe no hi Manipura communities thum ho hi kilong tu ta uma chen khom ding national highway to hi Dimapur le Infal le Dimapur ki ka hi khalo ding khonjing jeng hi sa ding ti hi ama ho thum ho lim na a subject ngo athimo athupi pen chu hi na hi akile langchun
Kangla Tombi a anakinga pawin Kangla Tombi Gorkha community Nepali ho chu anakimu pi ubin hi hichia ki seinom pen chu hi le Manipur Chief Minister Khemchanin kangui agavila department themkhatle IDP so dinga thilzat ham api hop do wanga hi akoi koi lunghlai naw koi ma chimpon lamkai phabe wang alunghlai wale kilo movin ahin ama hi a nemcha hi a haukhlet hi a Khemchan honglo na pen buffer zone National Highway to Lamphong Hondo ding atiu thu hi aboi he zengin 3 May 2023 zowa emless hovin SA separate administration ahin patwa kuna nampi in center chunga ngansina thumna umlewa inakipa pi na penu chu buffer zone in simpi uhi hi in tua nikhat hapta khat thakhat nopsa na bep dinga deina zala buffer zone zong in ke hon do kino chu hi kitan UNC te blockade zalhin thlangim nei lang hi hasana chu akithu nai ahin chubang sia nelo chalowa koima aki de pon himchan hongji hin KUKI Organization for Human Rights Kohuten jong PR hin bolovin KUKI in pi Manipur ten jong PR hin bol kip nuin Kohuten aseina wachun Manipur siamin KUKI area avil na ho hi anga do divin asevin kampo pi avil na jong hi di lo ta chamna ome ti avet sa good hi ativin hi kibung khan na tektis aman ho anga do ding a het sa ovin MLA phabe menjong kukite lungput alunggeluwa a represent a hi lo danu a seivin kukite le meilei ho hi 3 May 2023 apana buffer zone le matters mi janila somnga thisana aniki hian a hitan kukite mina MLA nemcha kipgen le hawkhle kipgen aman cha ta lo diwin jong a seivin separate administration kidel na thua kilong lo hela kidin det pi jinge ativin hi alangkhat kina ka chana ga tangkun organization tangkun nagalong working committee ten jong PR in volvin ama hona seina wachun Manipur siamin free movement chi hla pia National Highway atha abia hondo na dinga aphon do aphat sa na thu ophong do win ahin naga ho chen na gam ho a center security force la do hi a kukite dinga administrative arrangement a hi lo le separate homeland le KUKI refugees so rehabilitation ho pe lo na dinga akidin nawang kilong lo hila akiding det jinge ativin hi Manipur Chief Minister in kangui khopi hongbila KUKI chate chandan hi eho namsung ti ta lovin namdang te seiding mudinga jong hezo se nuisat nale musit na nam khat so do kitawin za cha jong omin lohan jong om the jingin hi meilhei gal Kipatna pana athi amang gen thei naw ithu gimna ho hi thil phabep to kilet danin yum do kitawin abula ipating le popular government sim na a izawa pana hi SAUT ITT pawjong hi amanga chu ahitan tua hi KUKI nam sunga kalam kai kathingno ye KMLA ti ho hlema bo hi nampi hi kuma hitan hichi hi mu theile sei thei zo hilo thuta chu ahi in hi tu hi nehon SASA ti jong law han KUKI lam ka ho cheng hi aki hial to ka in itup idoi penu ilhun diu hi ta sanom tapun government to ilam kai ho ke het tu na zat chum hin mi pi ho koma asiu ekinep sa naw achum hi kinin SOO su group sojong phat chum khat extension adal songun mi pi opinion ala le ovin mi pi te to lunggel ki banga kilhon khom dan ana umovin lung khana ana ding khon dan ana umovin social media ho enjong talk show interview ho ana bolowin tunwang alunggelo jong ipiham aki hetapon tuni August 9 2026 ni in center to su group son extension hin bol be kidovin aban hi thip be che kidiu chu hi kitawin masanglai khang British te khanglaya thusimham ata ham British ten India ada hla dikunuwa ilam kai ho koma ipina dei wam thumun
na thum ka pi diu hi atiule ilam kai hovin khainai keng ko hausa pun santo thi nang ane ki thum we ti ma bangayun tuni ge hin aphatna nup sa na ding le hausat na ding hobo idei na laivin itu chate ma bandi mong mong imu phata por boi khle jengin hi tua lamkai cheng hole mla so hi kiban khel da utin thingnoi ho zo se jong sube utin atha ben akhang tha lama pathin hemi le khathim mikita sumle pa ya loblo lamkai ipan sawa imaban ma khodiu hi phata a simphat na ding lungel atha be ingai to lo lew pum chaya ki chai hlapai ding chu hi tawe ti hi achai na ke ya isai no mu chu hi sa utin dunia dingin he chan hi sa utin he chan hin chai ta hi ti we Anakku